Cenazaya serkirdeyê Partiyekî Tîya Kurd li Sûriyê İsmaîl Hemê dihê ji bajarê Qamişlo ji bo gundewî li gundewarên bajarê Dirbêsiyê hat veguhestin. O dirê de cekdarên PDR li pêşiya xelkê girt û astangî li pêşiya wan danîn. Lê ew tişt nebû rêgir ku bi sedan welatiyên deverê beşdarî merasîmên bi xakspartina wî bibin. Dihê cenazaya serkirdeyê Partiyekî Tîya Kurd li Sûriyê İsmaîl Hemê ji mizgeftekî ji bajarê Qamişlo bero gundê Tildîk yê bi ser bajarê Dirbêsiyê ve birêket û ji ber ku bi ala Kurdistanê hat bo pêçandin û bi sedan welatî beşdar bûn bo cihê nerazîbûna PD û çekdarên wê û ji ber wê yekê jî astangî li ser xalên piştgirîna xwe ji karwanê cenazeyê re danîn. û bo sedema wê yekê got cenaze derengê bighe bajarê Amûdê beriya ku ber û bajarê Dirbêsiyê ve birêv keve. بێگومان ئیرۆ ڕۆژێک خەمگینیە گۆ سەر سەرێمە دەرباز وەک پارتیا یەکێتی و تەبگرا سیاسی کورد گۆ کەسایەتی وەک باوێ دێرسم گۆ تەمەنی خۆ و ژیانە خۆ و خەباتە خۆت بەر ملەتی خۆدێ هەروەها وەفاداری ببی ملەتی هانێر حتا ڕۆژا داوی گۆکاری بوو خەباتێت بکت بەروی ملەتی هانێدێ لێ ئیرۆ وەکو زانین کۆچایی داوی ماوی ڕێکرد قامشلۆ دێ مێخابن گۆ ئەسایشێ پەیەدێ و میلیشیاتێ وێ لە ڕێبەندا عامودێ ئاستەنگی لە پێشیاوی تەرمێدینە مرێ هانێ کرد جێ مخابنیەیە گۆ کەسێکی وەک ڤیاهانێ تەمەنێ خۆ و ژیانە خۆت بر ملەتی کورد بەردەوام کردی گۆ ئەڤ ئاستانگی پێشایی تێکردن دداویە دە سەرساغیەش هەموو ملەتی کورد دخوازم و ئەم ژی وەک پارتیایەکیتی ئەم سۆزدن گۆ ئەمێل سەر دۆزاوی و پەیماناوی و نەڕینێ باوێ دەرسم ئەمێ بشۆپین. Li Amûdê jî bi sedan kesek kom bûn û ala Kurdistanê wêneyên girtiyên bajarê Amûdê yên di zîndanên PYD de bilind kirin û nerazîbûna xwe li ser kiryarên PYD nîşandan. Jalekî din ve çekdarên PYD dihê cîgirê sekreterê Partiyekî Tîya Kurd li Sûriyê Hesen Salih ji zîndanên xwe berdan û di merasîmên bi xakspartina wî serkirdeyê partiya xwe de beşdar bû û li ser goristana gundê navborî axaftinek pêşkêş kir. Ez gelkî xemgînim ji ber goj nişkê ve ev xeberane xweş birhat li wî cihê girtinê bi rastî yekser min anî bîra xwe ew xeberan nexweş ya berî heft sala wextê ez û çend hevalê xwe zindana Şamê Edra dibûn cardî xebereke vê navê hat got ضابطي أمن بو هذالي وي إسماعيل حمي وفات بو إسماعيل حمي وفات بو بشاشتيج ما رقوتن أم قلقي غمقين ومقونا وقتي شونا إسماعيل حمي هي لسر خويا اللي بشترى ما فهمكر بو أو رحمتي إسماعيل عمر بو بشتي حفظ صلاة أفخبراني خوش جاردي ما بيست Şeva hevdeyê meha heştan 2016 siyasetmedarê Kurd yê navdar û endamê Komîteya Siyasî ya Partiyekî Tîya Kurd li Sûriyê İsmaîl Hemê di encama krîzeke dil de li bajarê Qamişlo jiyana xwe ji dest da.